O le isi vaenga ma te tuina foi. O le tūlanga i le article al Observer. Article ale Observer o mai tawina. Ia le tūlanga foi le Pei tau mawhai foi le o la tau e investigatinga ia le mea whialua iei ma whiawhio iei le whionga le li pāle mia. Rawinga lau le whamantalanga. Wa le wano ta whaavai atu. E oa i le drone lea watu le tama lea. Ma whaalele lunga o le tonu o le male whaalele. O le so tai au o le a se i toe fiso tai ai maua stato fiso tai ngam le fionga le purisili o le male whaalele. Le fionga ia whaafonu. But this raise and concern, a serious concern, manatua mai fo i o le sunga po le fionga ia whaafonu. A o le ia vea ma purisili ma CEO po pulenga ale male whaalele. O lana ngā luenga sa iai mua o le vaai o le security o le male whaalele. O ia ma sa pa iai le tūlanga wha security. O le tūlanga le puipuinga o le male whaalele. O le vaenga la lea ua te le ai se fisiringia o lo mawhau ai o le watu whaasoa nei ai te loa o le maua fo e le fionga le purisili le whaasoa nei ta pena i fo isa fina ngalo. O le winga o lo whamatalanga. E pau lea o le vaenga fo i lele e matua i li kakai pulenga o aviations. A so o se atunu even i a tātou ni usila. Le mawhai o nao atu whaapea o ni tangata, even ni tusitala, mawhaalele ni ala do drones. I lunga, ma breach ai le tūlanga wha security o le privacy. A kou sila ngai le si article le Observer le sa avatu le la do te su minga tuai. O le masani le na le tama le tusitala le. Le ute vavai e tunga, o le masangi le kama le lengo ya ami, le la tu mawhaalele langa drone le lunga. Now, o le fesili lo mafau fa matala o fionga le pulisili e le o se solia lea o ia inga o tūlanga fo ilele o puipuinga mo le saunga le mu e le ngata ia tulo tatia le me wofa ia ngai le fionga le parmia ai mo le puipuinga lau tele ai maise o e ma ale le tūlanga o le to ai tau nu o va lele ma le to va ese atu va lele. Se fa ko la ukala le fa tu mai foi le la utala ina ia fa faingo fie wa tele tu sanga u fainga ruenga malai va le au kilani e si la fia uma isia o manga yo uso ia manai to fa fini sama to fainga ruenga ile e New Zealand I au kilani o ma dola sama to loadinga load and offload o cargos foi o valele to te sila fia tasi lea vaenga e matai tuina mo le saunga le mo inga ia afia ia afi ma pea ma mefa pena o valele langa onge inga ola ia afi o valele e whainganga nga mala mai o ele te tafao e te whaale anu I mene ai inga e ma whainga miki ia haku ele afi le kua inga mamao o se object poso se mea e ono o atu ilo le lima se furu li se lau mika Eoi. O nei na vivili pea nei o vaalele. Po le ase mea laka ema o le ufoilele e mawhainga sak in atu. Yes. O le ala le na e le mawhaiso o se vaalele land. Wai e land lo le vaalele ia o nga taxi mai lo le anga I kokongu ufoilele wasau. Ia sau lola ia whaasau nga I le gate. E le mawhai o ngā whewa ia I kuangi ka ngaka ia e load controls ma mea uma packages ma la tau ia se I longa wakilia le e more li ngai lalo e whaai ilo mai ai it's safe to whewa I kua maluma wafi au ku waile wa wafo i whaai te tenga e mawhainga miki ia kua I kulo wa ele ai se fia kingo kele o e ma upea o ina esa vali luma wafi nei alai full speed ele ai mai pe ia me mi kinga kunga io mari se inga kunga or kama I loi fo ilele le vatunga
pe maka pili o va pe a e o so ilu mo le afi fo ile a o kua la le piko kua o e pe orkia ingo le lau pepa le ke le ai kua e o i me o kakos ke le funga a maua nei pe ai e vili o va lele e le lore ma ka pe solo mai o le winga la le no o fa yatu le nga o lo te tala no antu o so fa nga le malai va lele o te tala no antu e se lo this is one of thing e se lo fia o te ngarue o le mele o le matai tuino le security o tangata o le ala wa faima it's being a concern la o fia ngai de purisiti ava ai ngai le mele fa le drone ka mai ki le ma observer o ngai o vai ko kongu mare pa o lunga kongu e a o le va lele private jet le la ku pu mai me ia fa matai le te tau ona tapu le melea I mean ele o se security breach le melea ele o se bea ono te tau ona toi fo ia o le kampangi ma ave se su le kula fongo ma ave se kangi ave ia se tulanga fa pena ia ai po le mea o lo sa o to na officially e vatu ai teleton e o le a officially ia ile fio ngai le li purisiti la so ta ai wo mana tulanga wo mana tu le nei time e fai ma fa so kasi le va ngai ma ale le ma fai ona so ona fa le lea ai mai so ni tulanga tau pe wai ma fai nga va ai o spy me ia o lo foi tatu ja mo ele tau o tau na sitia le level le o tau na sitia i tatu ai no o va tu fa pena ona to foi mai la i o la fa so o le hala vale me mana le tau te nau tau te o su e wo pe o tau FBI ma CIA tau te fia sa ili fua le mea e iai le fa le fionga le pale mia ko ke fia sa ili fua le fa le bai o fai la ko fa sala longa le ko ngia o se o mai le ko kelo le lisia tunu i fa le mai miro moa ai le iai se fionga le pale mia le fa le mai miro moa fatu o tau sila nei o tau a o ai lea e fai ma tau so o upu i nei ni usila o kangaka o ko so upu le ngai usila o kangaka o tau sila la ile te leo le fa fitauli le la o tatusi mai le tele o mautangata ma fai mai o i miro mo o se solo ai mangiso le ku ai ola fesili o te fesili atu ai e fa fefeanga ko fio su e fa ma io iai fa fefeanga ko fio su e ma investigate po inga ko ngia o inga pasia o inga fa le mea ile private jet ai le ma fa inga ko wo su e po ai ko nga mari wet ka mikikire ai se ha ele ma fa ina o to su e ina po ai tonu na itu o le maliu o penia mina ai se awa le fa le ai ko drone se kausi pai le fare pui o ko mo melo tu fai tu ai se awa le fa le ai ko drone se kausi pai le fare pui po le atonu le mafu anga le maliu o sia polo fesa o ko maliu ko mai ko ngor fare pui ai se ana le fa ai se to su enga fa le solo le ko drone se tau sa ili tonu po ina maliu ai le profesa le ngambaliu i u te vai vasi o fai ia ina su enga mana na ia tele le ngai ma fai ta do lua so tal waina o shei ngai tunga le si case bo paso ia leo ai maua ona olea o le porkalame su e tasio investigations show podcast na la tu su ina ai maua ile li ja leo ile case wa luas furu limit so fitu tausanga o ta oto feio leo feio uma isi vaenga nga su ai o aku le vaenga ye faiele la ko story le podcast le ai o tu fa sala la ule fai ma fai la ko su ai uma enga maua inga le lead wa maku ku le ori ia le ai feio la community ale ye ir kanga fa ori manga fai fa la vai ola fesiri kai ngai akele ko me fai observer ma na ia tele to investigation full narrative le wo fa longo joy wo to o mai investigations ma nei me uma to
trusted source and all this and all that. Can you tell that source to find out who actually do the hit and run? Can you actually tell us that source po ai kongu leanga mali wail ka mikiki le kau ke pisa ingi? Oi. E mawhaina fisoso ni mai le tau source na se isu e tonu. Pe sao ni whamatalanga ia na liki ke fongi le o le na ale to lua mai na. E mawhaina sausi so e nga whapena. E mawhaina tō ua matua su e po ai ngā liki ei whamau maunga i au kūlei mara au eisa leo so kulo so whainga o so sola ai maua e ngā orengu mela lea whamau orengu mela le lenga sendak.